Whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezameza kwami izandla ngibambe ngimthethele ngoba akaphi awuloni jela igama lami ngukhuzani Mpungose phansi ekadla emandaba umculo kaMaskandi ke owaziwayo kuthiwa ke the king of Maskandi. Sekunengoma ephikisana nale Imfezi Emnyama la isivele yakhipha ingoma efanayo nale kaKhuzani jela Umuntu enza into sokazi vele ukuthi umphumela wayo yini. Ingoma lapho ethi umshado ijele yabo. Imfezi Emnyama uthatha ingoma yami waphikisa umyalezo wengoma yami wathi yena umshado ijele. Yabona bafowethu ngeke ngizingande kakhulu. Yabona indaba yokuthi athi umuntu noma umuntu uyamfonela umuntu bese ayakurecorda. Kusuke sekwenze njani? Yini kusuke lo muntu unhloboni yomuntu loyo. Umfazi loyo. Ubufazi into ayo futhi kufanele azazi ukuthi wonke umuntu owenza leyo nto leyo wenza nje ubufazi. Udodi. Yazi ungakubona amadoda impela uzubona insizwa ukuthi ayinsizwa lezi. Hey. Ubufazi yabo kungaganwa lokhu kube kwenza izinto ezihambe kancane. Abanye abantu siyabathemba ubona umuntu sekuthinta nje akukhiphe ebutshitshini ungazi ukuthi kwenzekana kanjani. Uyakhuluma nomuntu awunake lutho. Akutshela nawe uthi hey ngiyakurecorda. Sizokhiphela abantu. Ubufazi. Whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezameza kwami izandla ngibambe ngimthethele ngoba akaphi